Вахыт шерефiniz хайр olsun. Bugün fevralın 16-сы Cuma күні bu TV. Biz sizge Ukraynada olup geçken vakalar hakkında tarif etimiz. Litvanya bugün müstakilliginin 100 yılını kaydetti. Tedbirlerde Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko iştirak etti. Litvanya vatandaşlarını Ukrayna'nın haqiqiy dostları deb adladı. Petro Poroshenko Litvanya'da zinadaşı Dalia Grybauskaitė ile kuruştu. Amerika Birleşken Devletleri Rusya'nı былтыр iyun 27-sinde Notpetya virusunun kiber ucumunda qabatladı. Bunun hakkında AXEV'nin matbuat katibi Sarah Sanders'ın beyanatında aytıla. Hakerler Avropaga, Asya ve Amerikaga milyonlarca dolar miktarında zarar getirdi. Bu Kreml'nin Ukrayna vaziyetini turgunsuzlaştırmak ıntılıvu ve uzak sürgen ziddiyeti Rusya iştirakının daha da açık gösterilmesidir, dep kaydetti matbuat katibi. Былтыр iyunun 27-sinde Petya virusu dünyanın 60'tan ziyade memleketinin kompüterlerini blok etken edi. Onlardan 75% Ukrayna kompüterleri edi. Tışkı zarar getirgen programa malumatlarını şifrelep sonra onlarının evvelki şekilge çevirilmesi için bedel talep etken virus olarak görünüyordu. Fakat maxsus hizmetlerinin fikrine göre bu ucumnun devlet hareketi değildi. Adi hakerlerinin hareketi olarak görünmesi için aselet edilgen edi. Petya virusu devlet müessesi, kütlevi matbuat vasıtalarının, bank, energetika şirketlerinin, havalimanları ve poçtalarının kompüter ağlarını bozgan edi. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko kiber ucumga Rusya'nın alakasını tasdiklagan delillerinin bar olganını bildirgen edi. ЦРУ Notpetya virusunun Rusya'nın baş istihbarat idaresinin harbiy istihbaratı tarafından meydana getirilgenini tahmin etti. Normandiya dortunun tışkı işler nazarları Ukrayna şarkındaki vaziyetini müzakere etmek için tehlikesizlik boyunca Münih konferensiyası çerçevesinde kuruşacak. Konferensiya Kiev vakti boyunca saat 3'te başlanacak ve fevralın 18'ine kadar devam edecek. Amerika Birleşken Devletleri ve Rusya ile münasebetlerdeki Avrupa Birliği'nin rolü, Avrupa ve Yakın Şarkı'nın harbiy ziddiyetleri, Avrupa xavfsızlığının artırılması, Şimali Koreya uzak faaliyetinin idaresi, bunlar konferensiyanın esas mevzularıdır. Konferensiyanın birinci kununu Almanya ve Frankistan müdafaa nazirleri hem de Birleşken Milletler Teşkilatı ve NATO baş katipleri açacak. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko akşam Avrupa tehlikesizliği hakkındaki nutku ile çıkışta bulunacak. Bunun ile NATO baş katibi Jens Stoltenberg ve BMT baş katibi Antonio Guterres ile görüşecek. Amerika'nın Florida eyaleti mektebinde olğan atış neticesinde 17 insan helak oldu. 15'i yaralandı. Atışını mektepten sabık talebesi 19 yaşında Nick Cruz açtı. Yıl evvelsi yarama hareket tarzı sebebinden mektepten kovulgan edi. Başta ucum edici yangın signalizasyasına bastı. Mektepte telaş kopkanda ateş açmaya başladı. Vakaya yerine kelgen FBR xadimleri atıcını yakaladı. Kanun koruyucularının sözlerine göre atıcının AR-15 tüfeği ve bir çok patronu var idi. 2,5 gece koruma cihazı Amerika Birleşken Devletleri'nden Ukrayna silahlı kuvvetlerine teslim edildi. Cihazlar Ukrayna askerlerine gece karanlığında düşmanını görmeye imkan verecektir. Kiyevlar kaskasında piketmek için maxsus yeri var. Kiyevlar kaskasında piketmek için maxsus yeri var. Böyle bir gece koruma cihazı karanlıkta 350 metr uzaklıkta etrafını seyretmeye imkan verir. Adamı 300 metrden görmek mümkün. Ozu kaskaga da, silahga da peketilmek mümkün. Bu tertibat silahlı üstünde kullanılmak mümkün. Maxsus kronşteyn mevcut o elekte peketile ve sonra pikatны çıtasına. Mesela avtomatta. Alet mıtlaq kalimatorları nişanyen kullanılmalı. Ukrayna'nın tehlikesizliğini desteklemek için ABD hükümet programması esnasında $800.000 gece koruma cihazları Ukrayna'ya ücretsiz verilgen.
Украинаның шарқында геже көрме жихазылары не кадар эффектив суреті куланылганлыгын энди көрдік. Умумий идманларда Украин ордусу оларны куланмак үчүн талим эткен эди. 2014 сенесінден берле Украина өз мудафа асасы үчүн Америка Бирлешкен Девлетлеринден $600 миллион зияда ярдым алды. Сполучені Штати – це стратегічний партнер України. Бірлешкен Девлетлер Украинын стратегик ортағыдыр. Ве Украина арби күчлерінде бирилген бутун мәдди ярдымның %90-ы Америкадан келгендір. Бу жерде батареяларға қаршы күреш алетлері, пилотсыз учуш комплекслері, донатмалар ве геже жихазлары эсапқа алына. Стратегик ве тактик севиялерде бирилген меслиятлар весайре. Якын заманда бу геже көрме жихазылары Донбасста қызмет еткен. Арби бөліклерге теслим етілежектір. Көк юзу қараманлары сайысында Украина кележекті Европа бірлігі ве НАТО азасы олар. Бұны Майдан музейінің ачылышында Украина президенті Петро Порошенко білдірді. Devlet yolbaşçısı февральның 20 күні оларның шәрфене мемориал лихасының қабул етілежегіні де қайдетті. Көк юзу қараманлары замандашлары тарафындан Мельникин қылабының мұстақыл, сербест Украина үшін жанларыны берген қараманларының қатырасыны кереклі шекілде ебеделештірмек үшін лайықлар, деп айтты Петро Порошенко. Я впевнений в тому, що і меморіал Эминім, бірқач жылдан сон пейда олajak мемориал ве музей көк юзу қараманларыны ве Менлик инқилабыны қатырлағанымызда ис еткенімізні акис етежектір. Мында болынғанларының ве біздің телекөревден сейір еткенлерінің біздің бұл ерде тоқтамай жағамызны анлағаныны естейдім. Мемориал комплекс олардың қатырларыны анмак үшін елімізде олған en ufak имкеніміздір. Яны Авропа мемлекеті көк юзіне тікленілежек esas обедедір. Украиналы Олена Савченко ве Алман Бруно Масо чифт фигур тайывы бойынша Алманияға Олимпия алтыныны кетірділер. Украинадaki Обуховада доған Савченко 2014 сенесінден етибарен Алмания үшін чықышларда болуна. Украинаның спортчу Станислав Морозов иле бірлікте 2002 сенесі Солт Лейк-Ситиде кечерілген Олимпик ойынларда темсил еткен еді. О вақыт Украинлер 15-ші еріні қазанған еді. Ванкувер ве Сочи ойынларында Савченко Робин Шолков или бірлікте Алмания үшін tunç медальна қазанған еді. Бруно Масо иле Украин 2015 сенесінден башлап чықышларда болуна. Қытайда байрамы қайдетілі башланды. Бұл байрам дүнияда Қытай яны елі оларақ беледір. Пекинде Қытайның меркезе телекөреві тарафындан азырланылған Кутлеви гала шоу кечерілді. Онда чешет мемлекеттен келген чалғы ве уюн тақымлары иштирак етті. Шу жүмледен Хорватистан, Франкистан, Италия, Бүйік Британия ве Америка Бірлешкен Девлетлерінден. Бұ сене байрамның esas түслері қызыл ве сары ренглері олды. Қырмызы рең бақт ве мамырлық тімсалі екенжесі 2018 сенесінің символы көпекні тімсалеті. Әр сене туз берекмесі түрлі олаве тек 60 жылда бір кере текралана білі. Тантаналы мерасемлер эки автодыва мүтіжек. Ченлелер үшін бұ сулх ве айле вақтыдыр. Қадими илванлар, чичеклер, чембер ве явлухлар. Черкасы шәрінде 19-й асыр соны 20-й асыр башына айт олған қадын баш киімлері тағдым етілді. Кешмішінің бөле фэшн хазинесі Танры мераметінде олған Украин қадынлары фотолехасында аксаны тапқан. Тәпсилатлыжы левхамызда. Татьяна Сергей тәшкилатчылардан бірі. О өлкешінаслық музейінің дегер хадимлері кебе лихада модель оларақ іштірақ етті. Дейке туғанлары оны бөле сурететін ымады. Озу декенді яны сыфатыны бегене. Вся наша коллекция. Коллекциямыз фонд музейінде топланылған esas нөменелердір. Баш киімлері, явлух, чепчеклер, той чемберлері. Баш киімлерінің чешетлеріні ве одеверде оларына насыл етіп таққанларына көстірмеге істедік. Танры мераметінде олған Украин қадынлары лихасыны ресамлар Катерина Друс вегана Криворотова 9 айдывымында азырлап келді. 3 ай ешя қыдырывына керек олды. Да ярым ел чекемлерге. Олар тек чемберлерілі юрген яш Украин қызларының дүлберлігіні дегілді, евле олған қадынларының гүзелігіні де көстермек ниетіндедір.
Життя після заміжжя завершується. Санки Украин kadınlarının evlilikten son hayatı sonuna yeti. Şunun için güzel giyinmezsin, güzelligini göstermezsin. Biz meraklandık ve bu gibi fotolayhasını hazırlamağa karar ettik. Kadının toydan son da güzel, cazibeli, motulganını, evlilik ile hayat bitmegenini göstermek için. Ziyaretçiler sergiden ayıran kaldı deyler ki bu işler geçken asır özgünlüğünü aksıdı. Özleri de bu gibi urbanlarını kıymegi isterdi. Дуже сподобалась виставка. Sergini pek beğendim. Çünkü men özüm de fotograf olam. Acayip bir liha. Adi Ukraynalarını bana böyle Ukrayn kadınlarına çevireler. İnanılmaz bir şey. Fotoğraflarını da bilem. Bayağı gayret gösterdiler. İnanılmaz. Duygularım tolup taşa. Vilayet ülkeşşanaslıq muzeyinde sergi bir ay devam edecek. Bunun ile teşkilatçılar daha çok insan geçken devirge ait Ukrayn uslubunun zarifligini kıymet kessin dep, öz işlerini Ukrayna'nın diğer regionlarında da gösterecek ola. Yelena Fisenko, Yan Gritsenko, Черкасы, UATV. Haberlerimiz sonuna yetti. Yayınlarımızı kaçırmamak için bizim Facebook ve YouTube'daki sayfalarımızı takip edebilirsiniz. Bizle olunuz. Görüşmek üzere.